Usambut Menteri Rangba Gejala ubari pej kenat kampo yeng jong ke sarkar jela ubak persetuan tensong wilayah tu bahasa sisien bak sarkar karon kecing temu ban kemi benia bat benang penklannya ke Meghalaya Residence Safety and Security Act laneka MRSSA ban wanra dakaan ke batmai ban telakam ya ke cing nang kieu ke cing wan rung tu kibreu na Bangladesh bat kat kum ke cing ong ke cing u bakalong ke badan kam ya ke an ke batrai kam ha bat ban le ai halor ke cing nang kieu ke cing wan rung kibreu benabar syapok ke celah ubak perstun ulang bak sarkar kadang tahu tarjur ya kelenti lakat penkelah ya ke an MRSSA kepala dan lupa ni ban wanra dak an temai ke ban pendap ya ke cing duna bat benang penklan ya kilat cinta kasor karjela kadang perkat halor kenika mat ngasimet ngasngau bakalong kongsan bha mat ngidon kam kerki bandon ya kilat kilinti hapo kejela ulo ongru haba benrap bakine harengkat kian kasor kar pedeng kanang yarap syuk ya kisin jam bantek lakam ya kacingwan rong kimenderi da kacingdon hadu saus pa sau pulai kilometer kijaka kaput bat ka Bangladesh ubak perstun ulong bakam Meghalaya kala kenduk ya kecing kibabuan bantek lakam ya kecing rong tu kibriu kam tam hababuan ki mender kiciwan rong tu na kilenti baper kuntup nadu Kolkata Rajasthan bat Bihar penkut ke kerwa na ubak perstun tensong